u Evropu. Najbliži put im je kroz kup. Zeba pada. Ništa. Traže sada domaći da gosti izbace loptu van terena. U međuvremenu pridikao se Zeba. Sada protesti Mirsada Bešlije. Da vidimo. Ovdje je bilo kontakta. I evo na kraju ipak udarca. Traži se igranje rukom. Ništa od toga. Evo da vidimo malo čas šta je bilo kada su ruke fudbalera u plavim dresovima bile u zraku. Tražili su 11-terac. Ovdje je postavio se Diogo. Međutim, ja bar ne vidim ovdje dobro da li je loptu zaustavio grudima ili desnom rukom. Ali Spahić se gradi, Zeba ulazi, pada, opet nema faula. I opet Zeba ostaje tu na travi. I evo sada Mešić izbacuje loptu u aut da se ukaže pomoć. Da vidimo da li će nam mislim da je Bešlija dobio žuti karton zbog prigovora, a ovo je još jednom start Renata.